باش تماشاوان نێژا ئەم بەرنامەیەکە نو یا پانۆرۆما هەفتەی بوارانە vê heftê du mêvanên min wek hemû bernamên me yên panoroma heftê hene ez mêvanê xwe bi we bidim naskirin ez bawerim her du mêvanê min jî ji alî temaşevanên Çavpêl Medya ve ji nêz ve tên naskirin çend cara bernamê me da beşdar bûne Kek Murat demekî jî bernameyek bi xwe bernameyek dimeşan û em herikare bêje hevkarê min e lê niha yekcar navê bernama wê tê bîra wî dimeşîne dema tiştekî balkêş dibîne em hêvî dikin ku em wî bêtir li ser ekranê Çavpêl Medyayê bibînin. Min her du mêvanê min jî yek welat nehriye evê dimîne li Fînlandiya dimîne û Kek Murat li Stockholmê dimîne Swêdê hûn dizanin Erdogan problema Erdogan bi her du welata re heye îca me got ka em pêşî çapemeniya wan welatan da çawa tê mesele tê behs kirin em ji wan ji nêzik ve fêr bibin yani çapemeniya ya dunyayê çi bigire behsa vê meselê dike lê ya Swêdê û ya Fînlandiya ji her derî bêtir tê behs kirin û gelek analîz jî tê kirin wê balkêş ve ku em ji her du mêvanên xwe di vî warî de jî hinek agahdarî bigirin. Em kan binêrin sernivîsê me yê vê heftê çi ne? Belê em bi mijara yekem dest pê bikin Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Erdogan di nav hefteyê de diyar kir ku ew plan dikin ku careke din ew ê êrişê Rojavayê Kurdistanê bikin 30 kilometre kurayî kemerek ewlehî pêk bînin carên berê jî xwestibûn lê wê demê carekê Rusya û carekê jî dewletên Yekbûyî Amerîka rê dabûn û ew plana xwe lê dûra rê nedabûn ku ew plana xwe pêk bînin Tirkiye wê derfetê careke din êrişî Rojavayê Kurdistanê bike wê dest bixe gelo em vê pirsê bi Kek Murat dest pê bikin. Belê gava meriv li ser hidûdê başûrê yani navbera Sûriyê em bêje wekî welat wekî dewletên resmî Tirkiye û Sûriyê û Tirkiye Iraqê ku du perçê Kurdistanê li wan her du welata li ser hidûdê dewleta Tirkiye tê hesibandin ew hemî cara wê derê wekî tehdîd dibînin esas ji serî de gava Cumhuriyeta Avaviye fikreka yani endişeyeka ya jî fikreka ya jî em bêjin armanceka wa heye ku ne ku tenê Kurdê bin destê wan nikarbin tu mafî û destgeftiyan pêk bînin
هروها لوان حدودا طب به معنی تاریخ دور درێژی بۆ ئیرانی ژی مرفکارە کوردستانە ڕۆژهڵاژی مرف هەر عین تشتەیە لە ئیرۆ گەرمایی لە سەروان هەردوو بەشانە بە باشوور و ڕۆژهڵات ئەم ji ber wê jî em ê zêdetir behsa wê bikin. Îja divir de jî piştî ku şerê navxweyî Sûriye dest pê kiriye ji wê rojê heta îro yani her çendî te got jî te got rê derfet nedane ama cana derfet dane û cana nedane ew mesele jî pişekî têkil heve yani em dizanin heta îro gelek cara daxwazên wiha çêbûne ji bal Tirkiyeyê ve hemî cara jî desthilatdariya AK Partiyê û vê dawiyê de bûye merhelê yani siyaseteka req û hişka totalîter çêbiye ku desthilateka şexsî ya Erdoğan çêbiye û di vê prosesê de Efrîn hat dagirkirin û Girêspî û rojhilatê wê gelek beşên wê yani hem bi wan hêzên Xwedê giravî İslamiyên wan çeteyên ku ji bal Tirkiye ve tên perwerdekirin û tên xwedîkirin û piştre li wê derê wek alaveka hegemonyayê tên bikarbî hem bi rêya wan hem jî awa resmî orduya Tirkiyeyê bi alî eskerî û îstixbaratî warê din de ketine navê yani Loma jî yani tam ne meriv nikare bêje jî bi rastî hemî cara Rûsyayê û Amerîkayê rê li ber girtin mesela tedî behsa Firatê Rojava û Rojhilatê Firatê têkirin ku Rojavayê Firatê gelek cara Rûsya yani jê berpirsiyar e Efrîn dikeve wê derê û gelek deverên Bakurê Helebê jî dikevin wê derê ku yani ew jî deverên Kurdan wek min bicû ez wan dera yani ev derhatin êrişkirin û dagirkirin û gelekê wan dibin yani siya desthilatdariya Tirkiyeyê de tevî wan çeteyên bi navên hêzên İslamî ku li wê derê wekî hêzên mixalefetê kar dikin û dema Trump de mixabin ku yani gîşt ta dereceyeka ku peymanek yani hat peymaneka yazdan xalî hebû ku ji kê derê heta kê derê kare Tirkiye biçe û ê divê çi bike û çi neke çawa bike lê yani ew wekî diyariyeka pir yani xedar yani ji alî Kurda ve wan hesab kin ji bal Trump ve yani da hatayên Tirkiyeyê îjî aniha jî yani wê wextê jî ev daxwaz hebû îro jî ev daxwaz careka din gurbiye û ji alî dinê ve jî ne rojava tenê yani em zanin hîn aniha jî bi münasebeta ya jî bi bahaneya ku li dijî PKK û gerîlayên PKK li başûr jî operasyonên eskerî yani beşeka mezin e ya peçê başûr dibin textiye bin destê xwe operasyona jî dike û daxwaza li wê derê jî esas daxwaza 30 kilometreyê Kûrayî dike û li Rojava jî dike rewş bi vî awayê lê yani li Rojava yani îro ne diyar e yani hem Rusya gelo ê müsaade bike ku hêpêtir gavan başû meselê İdlibê de û Bakurê Helebê de gelek jara peyman di navbera Rûsyayê û İran heta di nav meselê de bû bi awakî indirekt rejima Sûriyê di navê de bû gelek cara yani hinek tişt li ser hatin axaftin û konferans û kongre jî çêbûn ama lê negişte tu encamê îja îro rewşa yani Rûsyayê piçekî alostre jî yani mesela şerê li gel Ukraynayê ew xistiye nav astengiyekê loma jî li wê derê eqwas serbest û eqwas yani eqwas bêpaxav nikaribe tev bigere ev wê bi çawayî be yani ev gelo Rûsyayê bixwaze ku li wê derê jî sergêjaniyekê li gel xwe û Rojava û Amerîka dernexe ya ê bixwaze wekî tehdîd em bêjin ji xwe re bêje bi kar bîne bêje tamam bira Tirkiye hêzê de tir têkevûr li gel ew ê yani li gel Amerîka hê zêdetir bên hemberî hevdû ma yani her du mintiqa jî yani mintiqa Rûsyayê jî mintiqa
Amerika jî heye. Yani ev mesele hê zelal nebe. Lê qasî ku agahiyên do pêr gihîştin me yani hê xuya dike yani Amerika û hêzên koalîsyona Rojavayî bi tevahî li dijî eweke operasyoneke eskerî ne û heta najê re negotine na. Herçendî Rusya evekê yani mesajeka nexweş da, mesajeka wekî jestekê ji bo Tirkiye û Tirkiye û Amerîkayê, Tirkiye û Rojava yani welatên Rojava qestan bîne hemberî hev ew kir yani ji alî de gotin rola me ya eskerî îde yani zêde nemaya li Sûriyeyê û ji alî dinê de jî li Rojhilatê Firatê goya Amerîka dixwaze dewletekê ava kirin yani qesta wê helbet dewleta Kurda ye yani ev her du jî bûyê ew ê yani yek jê wek ronayiyeka kesk li Rojavayê Firatê pêxe yek jê jî weka ku yani hêzên Amerîkî û hêzên wê derê müttefikan û Tirkiye bînin hemberî hev. Ya Tirkiye jî yani siyaseta Tirkiye ya millî ya devlet ya ew dijimna ser esasê ku ser dijminatiya Kurd û Kurdistanê ava biye û ne ku tenê Bakurê Kurdistanê hemî perçeyên Kurdistanê wekî dijminê xwe hesab dike û li kê derê ji desta bê êriş dike ev hê ji dewlet Cumhuriyetê de heye lê yani îro şerê Rojhilata Navîn rewşa Rojhilata Navîn hê derfetek din peyda kiriye Tirkiye karibe îde eskeriyên jî yani têkeve wan navan perça û virde wirde gava bavêje û suîkasta bike ya jî tiştê dinê mesela li van he li Rojava her du aliyên yani alî Efrînî jî alî Rojhilat yani girê spî wan dera jî yani gelê Kurd eşeka mezin dît û hê jî dikêşe yani behsa terorê û behsa yani ewleya Tirkiye a ji alî Xwedê giravî ji alî terorîstan terorê PKK û YPG hat kirin ama lê em dibînin ku yani esas êşa mezin û azara mezin li Kurd dibînin ne zelala ama yani em meriv hêvkare hêvî bike ku yani divê meriv hêvî bike ku yani Amerîka ji xwe zanin lê ama divê were nuxteyekê îde wê jî nîşan bidin ku yani esas ev mesele bi rastî ne weka ku Tirkiye û ya jî desthilatdarên Tirkiye dibêje ev hêz terorîstin ev milletek milletek têkoşîna xwe de heta di mesela terorîzmê de jî em meriv dibîne ku yani esas siyaseta mezina ku yani ew hêzên ku bi navê terorê ew bi nav dikin yani ta ji hêj destpêkê de û îro jî gelek jara ew li bin hinek mesela bûne ku yani ev hêz hebin û berdewam bin û li perçê dinê jî hebin û derfetê bidin ku Tirkiye karibe wan bike bahane yani ji eger meriv di têkiliyên Tirkiye îdia dike mesela terorîzmê de yani Tirkiye li pêşî hemiyetên ev ya jî divê me îde nîşan bide ku yani ev bahanê Tirkiye ne bi vê bahanê meriv rê nede ku Tirkiye karibe têkeve van perçeya îro hê em hêvîdarin ku yani Biden û hêzên navnetewê koalîsyona navtewî vê derfetê nedin wan lê kan bibînin ka wê çawa beye. Bele. Birêz welat ez bi pirsê mesela İran jî di ew de li Sûriyeyê Xwedê roleke û mîqdarekî ne hindik jî ew leşkerî wî li wê derê ne tê gotin ku herêma ku Rusya eskerê xwe vedikişîne ku ji bo Ukrayna bişîne teslîmê Îranê dike biya te yani İran û Rusya wê rê bidin Tirkiye ku were wê herêmê dengê te girtiye kek welat. Silav rêwes bo ew û bo temaşevan hêja berê biçim ser pirsyara cenabê te dixwazim mameja bi du tişta bikim yek Tirkiye welatekî dagîrkerekî Kurdistanê ye Erdogan jî bûme dîktatorek e
ام بی وکی رزدار بناو نکن هرچند کرده هرتم خواستیه دیپلماسی بکن یان لهمبری تو آلیان برزیج نکند لی اردوغان ایرو یک جد دجمنین سرکیین گلیمه ام بی او زمانه کو او لهمبری ما دراوسته ام جی لهمبری داگیر گره خورا وستن باشته با یادن تشتن برز مراد اما جا بکرن گلک برفرهی باسکر ناخذم شکلی زیاده کم لی گریدانا روشن للروجاوای کردستانی هیا او مرودکاره به بروشا اندامتیا فنلاند و سوئد بوناتو جی گری بده برنگه که اردوغان دالیه که پیوندین باش ده بری شری اوکراینی جی باورکم حتی نه جی بردوامه پیوندی من دیگل روسیا و کرینا چکانج روسیا و برنگه که جی راوستانا ترکیه و اردوغان لهمبری امریکا و ناتو یعنی دخوازه دوی نابره دا ببهیزه کی سرکی دنابرا ولاتین روجاوای و روسیا و ایران و عربستان و یعنی روشلات ناوین لبی داره ببا آلیک کو پرسین سرکی دست ویدا بین دست وان دابن پروژه اردوغان یا 100 سالیا کمارا ترکیه او گریداویج اردوغان خازانی برنگه که هجمونا ترکیه الحمو روشلات نوراست هبه ولاتن ناوچه و ولاتن روجاواجی برزیل بگیرن لالیدن ایران جی وید خازه براستی ایران جی به همان شیوهی دا گیرگره کی ولات میا جالیه کی لید خازه روشلات نوراست روشلات نوین هر پرسکریکه کی هر تولیهویه هر شرک توچونه که به برنگه که ایران دناو دایه یان راستو خو هزه خو دشینه یان جی برای گروپین اسلامی گروپین تروریستی تولی برسکریگن ناوچه بگشتی ده با اجال سوریه جی به همان شیبه هم برز مراجع امجا پیکر یعنی چوا ترکیه هات به شکل روجاوای کردستانه داگیر کرد که نهاج دخوازه وی برفرهته بگه اگر ری به اردوغان بداین اوی روجاوای کردستان هموی داگیر بگه روجاوا به یک جاری و بگه بچه که آخا ترکیه پنابرین سوری بینه لوی داره جیبی که برنگه که کردین کلوی داره نه جهولی را که کویدیا و ناسنامه کی وی کردستانی روجاوا نمینه مثلا پیوندی دیگل ایران داجی پیوندین دیروگی یعنی کمرا اسلامی ایران دیگل رژیم بشار اسد هنه و اگر ایران و روسیا بالبشتیا بشکریا اسد نکربان رژیم آوی ندگاری حتی ایرو سرپی ببینه گلک دو وقتا که زوی داوی جهولی حتی بارا کرن لی هبون ایران و روسیا دناوی شاریدار ری گرد دکچونا اسد و دریجبونا شر نوخوی لسوریا ایران جالیه که همبری ترکیه لبیداری لناوچه سوریه و حتی روجاوای کردستان جی دخوازه به همان شیوه هجمون خو زیده بکه لهمبری ترکیه را وسته دالیه دن دا جی
hem Türkiye hem İran de mesela Kurda birastî yekdengin dîrokê jî nîşan daye her cihekê Kurda karîbe tiştekî bi dest bînin derfetek çêbe ku beşekî Kurdistanê rizgar bibe İran û Tirkiye herçend gelek pirsa da hemberî hebin lê di pirsa Kurda dest di nav destê hev dijî pêşveçûna Kurda radibestin. Ecal mesela Sûriye birastî gelek tevlî hebe di hemû arada jalekî Türkiye endamekî NATOya digel welatên Rojavayî peywendiyê vê hene lê welatên Rojavayî û NATO daliyê din hemberî Tirkiye hinek hereketan dikin. Piştgiriya wan bû Rojavayê Kurdistanê di şerê dijî Daeş da ne bi dilê Tirkiye bû bû nimûne. Tirkiye li hemberî Daişê bi vî rengî ranewesta hêzên terorîstî piraniya wan û hatin Rojavayê Kurdistanê û heta hatin Başûrê Kurdistanê, Iraqê û Sûriye ji manekî zêde ji wan bi rêya Tirkiye hatin derbas bûn vê derê. Tirkiye wan hêza bikartîne bû berjewendiyê xwe û bû dijatî digel Kurda. Lê xuya dike ku Tirkiye dixwaze wan hêza bi hemû wera bikar bîne. Dema ku di navbera Ermenistan û Azerbaycanê pirsgirêk çêbûn hêzên ku birin bû şer digel Ermenistanê ji Sûriye beşek ji wan ji Sûriye birin bû wan dibere. Niha şerê Rûsya digel yan hêrişa Rûsya bû Ukrayna bi heman rengî yani hinek hêzên İslamî hene ku wan bikartînin bi perebe yan bi her awayî be dikarin wan wekî hêza çekdar bu şer bikar bînin û Tirkiye jî yek ji wan welatan e ku piştgiriya vê sîstema ku li Sûriye û li hin welatê din jî li Rojhilata Navrast çêbûye ku hêzên terorîstî perwerde dibin wan di her şer û pirsgirêkan de bikartînin. Tirkiye jî bûye alîgirekî vê modela nû ya yani çareserkirin min nikare bêje lê ya modeya bikaranîna van grûpan. Bele Türkiye birbû Libyayê jî ji wan grûpa dema midaxelê Libyayê kir ji wan grûpa birbû wê derê jî. Yani bi biya min ez yani ez vê jî perçeyekî ji bi pirsa me ya didiya ya mesela Ukraynayê va jî ew girê didim. Yani pardon mesela me ya didiya ku mesela Finlandiya û Swêdê ku bibin endamê NATOyê ev jî perçekî wî ye yani Tirkiye dixwaze şerta bîne bazariya bike yek jê jî divêm ev e lê ji wî bawer nakim di wî warê de hem Rûsya û hem jî Sûriye bixwaze Tirkiye were herêmê yani carek dinê kayî hinin ciya îşgal bike û têkeve carek din têkeve herêmê niha yani ciyê destê wî de ne wê Tirkiye rehet bernede niha ji bo hilbijartina jî ew ê jî ji ber ku ana niha li Tirkiyeyê mesela penavera pir mezin bûye û di rêya giştî ya Tirkiyeyê de li hember Sûriyeyê reaksiyona gelek mezin heye ji bo wê jî ji bo ku hilbijartinên Tirkiyeyê jî salek şûnda ye ji bona wî jî Erdogan projeyek din jî derxist pêş ku ez milyonekî
ماجرên Sûriye wan erdên ku me girtiye em ê li wan dera xaniya ava kin û li wan dera bicî bikin. İran û Türkiye her çiqas mesela Kurdistanê de bi hevdûran jî li mesela Sûriyê de İran bê dilê wî ye ku Türkiye yek bi hostekî jî têkeve aha Sûriyeyê. Her wiha Rusya jî yani her çiqas rêda mesela ew de lê ez niha ew herêm ji wan re her çiqas mesela şerda Türkiye asêbiye yani pardon Rusya asêbiye jî lê wê nexwaze bi rengek bi renga Sûriye ji destê xwe derxe û dibir de evê ku karibe bawerî pê bîne ku teslîmê wî bike qederekê jî İran e û loma ciyê ew dike teslîmê Tirkiyeyê nake teslîmê İranê dike. Em derbasî pirsa xwe ya diyem bibin roja sêzdê Gulanê Erdogan dema ji xutbayînê derket li ser pirsên rojnamevanekî daxuya kirin ku ew ê ji serî lêdana Swêd û Fînlandiya re bêje na. Ji wê demê ve ye Fînlandiya û Swêd di astên cuda de berpirsên dewleta Tirkiye re ketine diyalogê û xwestin ew îqna bikin. Hin welatên din jî li ser vê mijarê bi Tirkiye re têkildar bûn wek Devletên Yekbûyî Amerîka endawî Macron telefonê Erdogan kir. Lê Erdogan heta niha jî ya xuda neketiye. Hîn ji bo Tirkiye Erdogan îqna bike trafîka dîplomasiyê didome. Ya rastî xwestekên Erdogan ji Dewleta Yekbûyî Amerîka an jî NATO'ye yani ji devleta esasî da xwestekê wî ji Dewleta Yekbûyî Amerîkayê an ji NATO'ye ya jî wek dibêje ji Swêd û Fînlandiyayê vê carê em ji te dest pê bikin kekwelat. بله از باور کم داخوازی اردوغان جه هر دو آلیان ناجی بو اردوغان در فدک چی بوه بجاردن ل همبری کردا و دوزا کردی راوستا هنتشت جه فنلاندیا و سوئد خواستنه کبراستی دیگل یاسای معاملاتانه ناخو یعنی بگوری یاسای کو مافی مروت پارێزە و دادپەروێری هەیە گەل بگۆری بێ فیللاند و سوێد بچن پێش توڕیەک نینە و بەرسەوە داخوازی ئەردوغان بدەن یەک جوان بەگەڕاندنە چالاکên سیاسی و ئەو کەسێک و ئەردوغان وەکە تەرۆریست دەناساندن لێ هەتاکو تشتێکی ئەساسی یان سپاتێک لەسەر vê nebe tu kes nikare aliyekê yan kesekê wekî terorîst bide nasandin ew kesên ku nayê wan jî belkî hinek nav jî derhatine mirov dibîne henê hemû yên nav Kurda da jî kesên ku xebatekî berbiçav dikin piştgiriya maf û doza Kurdî dikin wek ji aliyê Erdogan wekî terorîst tên binav kirin ez bawer nakim yenî di vê êvarî da Erdogan bikare tu bersivekê wergire pirsgirêka dudan ku Erdogan û Tirkiye li ser sekine rawestandina piştgiriya Fînland û Swêdê dibêje lê di rastî da ya welatên NATO jî digire ku piştgirî li Rojavayê Kurdistanê dikin di şerê dijî Daişê da niha gere û piştgirî bê rawestandin gelo kevê şerê Daişê bike ew xwe yek ji wan babetan e ku tu hêzek din wekî Kurdan nikare li hemberî Daişê wê der raweste li ber wê jî di dema xwe welatên Rojavayî piştgirî dan Rojavayê Kurdistanê ne li ber
مافê Kurda û parastina mafê Kurda lê bû şerê dijî Daişî. Ez bawer dikim ew niha jî her rewşina nehatiye guharên Daeş têk neçûye gelek hêzên dinê cihadîstî û terorîstî hene li Rojhilata Nawerast bi taybet û mesela Sûriye û Iraqê de û Kurd dikarin wekî hêza serekî di vî warî de her berdewam bin. Xalas hêj ku min dikare amaja pê bike mesela firoştina çekan bi Tirkiye Finland û Swêd digel welatên dinên Yekîtiya Ewropa di cotmeha 2019 firotina çekan bû Tirkiye danrawestandin li ber dagîrkirina Rojavayê Kurdistanê bû. Lê em dibînin Tirkiye niha jî beşek li Rojavayê Kurdistanê dagîr dike. Hêriş dike ser hêzên Kurdî hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Başûrê Kurdistanê. Bi rojane mirov dibihîze ku xelkên sivîl tên kuştin li wan de were. Wekê din wekî Rêzmiratiya amaca pê kir ew xastên Erdogan bû ku vê dagîrkariyê berfirehtir bike ew hêj dom dikin. Yani tiştek ji holê nerabûye ku rê bide bi firotina çekan bi Tirkiye. Ji her sê pirsgirêk jî yanî her sê pirs ku hatine holê gelekî astekî bilind e gelekî zehmetin ku Finland û Swêd daxwazên Tirkiye qebûl bikin. Ja bi rengekî binbestek hatiye ew proseyê her dom dike. Herçend her du welat jî dixwazin bilez ew proseyê bidome û bibin endamên NATO. Lê Erdogan û Tirkiye her dixwazin vê dirêjtir bikin. Bo wê ku hindek destkeftan bi dest bînin. Ja digel Finland û Swêdê be, digel welatên Ewropî be yan jî digel dewletên Yekîtiya Amerîka be. Yani di her bare de dixwaze bi rengekê vê karî bo berjewendiyê xwe ticaretê pê bike. Dawiyê de mirov nizane ew vê bige ku derê. Lê bi hêzra min dema ku NATO yek ji rêxistinên mirov dike rêxistina herî bihêz li cîhanê ku sih welat têde endamin 29 ji wan piştgiriya endabûna Finland û Swêdê di vê rêxistinê de dikin. Tirkiye wek welatekê ku di salê bihorî de jî her tim bû NATO pirsgirêk derxistine û welatek nebûye ku cihê baweriya endamên dinên NATO be. Ez li ser vê bawerî me ku di dawiyê de endamên dinên NATO vê modelekê peyda bikin bû fişarek zêde danên ser Tirkiye. Ev dikare embargoya aborî be yan jî tiştên dinên siyasî bin. Bo wê ku Tirkiye di dawiyê de neçar be vê proseyê qebûl bike û Finlandiya û Swêd di nav NATO de cih bigirin. Lê proseye xuya dike vê dom bike. Yani mirov hêj nizane ku heta kengî vê berdewam be. Berê welat li çapemeniya Finlandiya tiştê ku te diye niha di çapemeniya Kurda ya bêjin ya ku em taqî dikin ya Tirkiye û ya wê de yani cudatir analîzek heye yani bên awrek din yani dervayê ev ê ku di çapemeniya me de awrek din li meseleyê dinêrin. Gelek gotin tê kirin kesên siyasî gotina dikin di medya de analîz hene. Lê tiştekî balkêş ku ez bawer nakim xasta Erdogan be xasta Tirkiye be pirsa Kurd bi rengekî nû hatiye Rojava Finlandê û Swêdê. Yani herkes basê Kurda dike. Bi rastî di medya de jî rewşa Swêdê ez
باشی نزانم من gelek neşopandiye li Finlandê piranî aliya yani destekê didin xastên Kurdan yani dibêjin ew daxwazên Tirkiye li hemberî Kurda narawan e ne destcih dane lê pirsgirêka Finlandê barkim ya Swêdî ji gere wiha be ew dixwazin bilez bibin endamê NATO li hemberî Rusya li hemberî ew tiştên ku li Ukrayna hatin holê ew naxwazin tiştekî bi wî rengî li Finlandê yan li Swêdê çibe li ber wê jî dixwazin ew proseyê bilez bigehe dawiyê lêca niha Tirkiye bi hemû hêza xwe li hemberî wê rawistaye we bê guman li çareseriyekê digerin û peywendiyê wan digel Amerîka digel welatên dinên endam di NATO da herdom dikin lê xuya ye hewpeyvînê wan digel Tirkiye ku heftiya bihorî dest pê kirin pêşda neçûne û îro Erdogan bixwe jî gila ew gazinde ji wan kiribûn ku ew proseya di cih de rawestaye û ew tiştên ku Finlandiya û Swêdê gotine ne bi dilê Tirkiye werdiqa bûne hetana. Bele. Birêz Murad til mesele çawa dinêrê di çapemeniya Swêdê de yani tiştê ku em münaqeşet kin tiştê ku em pê dizanin derbayî tu analîzên ku tilê rasatî heye û divir de ez bawak pirsekî din jî bikim niha Tirkiye bi gelek endamên NATOyê re bi probleme yani bêjin seyîdê dewletên Yekbûyî Amerîka bigirin gelek re bi her yekê bi rengekî problemê wî heye niha kare were wê noqteyê ku bibêjin awqas problemî em ê Finlandiya û Swêdê em ê qebûl bikin û em ê te jî ji NATOyê derxin. یک شی ام بشه پسا پیشین از محاوله بکردم به سوید ولاتی وها بو که حتی به داوی بری شرع اوکراینای اوکراینیا سویدیا و حکومت سویدی لگلوه یکی بو که سوید نبه اندام ناتوی به آلیتی اخوه یا مثلا ناتوی ده کشمیش و سیاست کاوانا هیچ دما کدو سیستم هبونو سیستم سوسیالیست کاپیتالیست دخواست بمشینه لی یعنی شاشیتی امازن پوتین بخاکر یعنی گاوا هی دستپیکا شر ده ایریشا هی بری حتی ایریشی جی نیتا خود دیار کر کو یعنی فنلاندیا جی و سوید جی دبن تهدیده کدنه یعنی اشکره بو وان مکتوب شان مثلا داخیانی داکو دوی هون روشا خود دیار بکن و هم قد دوی هون بیجن که ام ناکفن ناتوی یعنی ایپوتک خوستین سیاست وان ابي اف تهديد قالك مثلا يعني قوا برسكي بكي جولاتكي هيفيكي بكي بيجي بيونديا ديني هفكاريا بكي كو ولاتكي جيراني تا الجور ندا خوازات تشتكي بت سياستك مرنيات گفتگواتك و برجواندي مشترك هبن دبن تنا بالنابن لما بأواكي تهديد واري قوا مرورة ودبب بنجهكي اساسي يعني باشاروجا هردو ولاتاجي هات دیتیم که اگر نبن اندام ناتوی دبن تهدید که مزن ده یعنی خطر که مزن جبوان پیدا به در حال مداخله کردن و به افراشی مراجعه ناتو کردن یعنی مثلا ناتوی جبوان هر دولاتا مثلا که گلک حیاتی استراتژیکه یعنی هم شر اوکراینای بخواه هم مثلا بالتیکو ولات دنی کو روشا کو هیده و کارم یعنی ایریش تهدید بگیجین که داره بوی آوای بون اندام یعنی که پرانیا سویدیا القلبي سياستنا و كنا القلبي سياستنا جي يعني براستي بر او كوانا استرا كوانا كاربن بيجين يعني اگر امنا بن اندام ناتو وهاو حق خشتره
yani hema nema yani ew bixwejî yani ê ku dibe najî aniha hêvî dikin ku bi siyaseteka bêalîtî karibe ew be lê yani baweriya wan bixwejî yani me alî ji alî Rûsyayê ve pê nemaye ku ev siyaset kare bimeşe yani tehdîda Rûsyayê kare ji holê rabe. Doma yani çapemeniya Swêdî li ser van çerçeveye lê mesela peywendiyên Swêd û Tirkiyeyê de yani esas mesela PKK de eger em bêjin yani êmin bi xwe qenaeta min ew e ku Swêdiya berî Tirkiyeyê yani PKK wekî terör rêxistineka terorî îlan kirine. Lê resmî jî em dizanin ku hê doxta Olof Palme de piştî ku PKK'ya li Swêdê du endamên xwe kuştin li vê derê û gelek yani bizavên nelirê kirin hê tu welatekî Ewropayê PKK yani ne NATO'yê welatekî Ewropayê PKK wekî terör rêxistina terorî îlan nekir Swêdî ji xwe îlan kir yani ji alî siyaseta xwe ji alî rewşa xwe demokrasiya xwe rewşa xwe ya civalkî û siyasî îlan kir yani bêyî ku li hêviya tu derekê bimîne. Îja yani mesela ew ê de jî yani ji xwe Finlandiya welatekî demokratîk e û mesela penaberiya de mesela wergirtina hêzên siyasî de yani ferqek mezin jî dirabina Finlandiya û Swêdê de Swêdê pirtir rezervê wan hene li gor îmkanê xwe eqas deriyê xwe zû zû ji penaberên siyasî reve nake lê li hemberî wê siyaseteka lîberala gelek berfireh a Swêdiya heye yani li gor Finlandiya em fikirim îja a siyasî jî bûyawaye ku yani îro gava hêzê yani kesekî siyasî grûpeka siyasî tê mesela em dibînin hêzê İslamî hene hêzê sosyalîst hene hêzê em ji alî Tirkiyeyê de heta Kurd hene çepê Tirkan heye yani ji welatekî kare gelek kes û hêzên ku dijberî hev bûne li welatê xwe tên li Swêdê her du jî karin penaberiyê bistîn yani ew siyaseta hundirîn ya siyaseta Swêdiya bi xwe ye di vê çarçevê em lê binêrin yani îxwanê Müslîmîn jî hene dîndarên belkî selefî jî hene ji xwe derdikevin piştre ku hene ku li vê de penaberî girtine Kurd hene sosyalîst hene gelek welatê din hene yani ev siyaseta ew ye yani tu têkiliya wê li hemberî filan welatî ya bêvan welatî ya jî parastina terorîsta tune ye loma jî yani gava meriv bala xwe bide Finlandiya jî bawer dikim wekî tek welat behs kir û Swêd jî yani tiştekî ku zêde karibin li gor wan daxwazên ku meriv li Tirkiyeyê ji van her du welata daxwaz kirine tiştekî zêde karibin bidin wan ji xwe tune yani anha mesela teslîmkirina kesên siyasî yani eqwas pêş de çûye ku gelek kes ji wan li parlamentoya Swêdê parlamenterin endam yani welatiyên Swêdê ne yani hikûmeta Swêd hezar salî bixwaze jî nikare vê bistîne yani qanûn rê nadine yani ne wek Tirkiye ya jî welatekî din heye ku yani dewlet yani hikûmet bixwaze jî nikare bide mesela Serdar çûbûn hemelatiyê Îranê ew Emîne Kakebava jî xwestibûn İşte ev tabii ihmalkariye ev yani ev siyasete gayri ciddi ya Türkiye çok dede nasandın ku yani ne براستی ne bi bingehekî esasîn ne bi dokumentu bi cîwarkirineka rastîn û lêkolênerî ya ciddî kiriye yani yek ji vek te behs kir hemwelatiya Îranê û hatiye vê derê ya Swêdê û parlamentere yek ji vek zanî Sîraç Bilgin heft sal berê mir 2015 de ana qasî ez neşaşibim qasî bîram demaya yani çûya rehmetê Kurdekî siyasî ye li wê derê tê daxwazkirin yani dide nîşandan ku mesela tespîtkirina kesan de jî pir gayri ciddi ye gayri samîmî ye pir Swêdê bû pêkenok jî gotin wê wezîrê derve jî wê nexwazin wezîrê me derve jî wê Tirkiye nexwaze yani mesela hevdûdîtina de bawer nakim tiştekî zêdeyê ku karibe Türkiye karibe bike yani kare pirtir em bêjin xwe tişta de bêdeng siyaseta Swêd tu zanî heye dibe em dîplomasiyeka bêdeng dibînî re bimeşînin
yani jali rojava ve tekiliye xwe kare pirtir bi diqqettir be ji xwe rezervê Swêdiya bixwe hene yani gava meriv tekiliye Swêdê yê dewletê yani em bêjin raya giştî û welatiyên wan civakên sivîl rêxistinên sivîl bi awakî dinê ne hê aktiftirin bi bizavtirin û hê vekirîtirin lê hikûmeta Swêd pir îhtimamê li ser esasê peywendiyên xwe yên li gel netewên yekbûyî biryarên netewên yekbûyî digre wê resmiyetê bêyî ku xera bike peywendiyê xwe li gel welata û li gel mixalefetê welata datîne yani mesela em bêjin peywendiyê wan li gel Kurdistana Başûr yani tu carî naxewe seviyê ku em wekak hinek welata yani gava were wekak ku welatekî serbixwe muamele li gel Kurdan bike na yani dizane ku Başûr beşeka federe ya Iraqê ye wekî merkez Bexda heye wê statuya hiqûqiya Bexdayê û statuya hiqûqiya Hewlêrê li ber çav digire lê yani derewa jî nake tiştê ku kare ji bo Kurda jî divê çerçeva ku siyaseta wê ya Iraqê de ya jî plan projeyên wê Iraqê de yani ji bi dilxwazî jî dide Kurda jî ya jî welatiyên wê derê êdinê jî divan mesela de jî yani Swêd yani ew bê meşandin lê kare rezervasyonek hinkî yani diplomasiya bêdeng em bêjin kare ev çê bibe heta kengî bar dikim welatên NATOyê û Amerîkayê jî muhtemelen gotine ku yani bira ev mesele hat tu ji nebe di medyayê de bi taybetî di çerçeva danûstendinên hikûmeta ya jî bersevdanên nûneran de bi heta em çareser bikin yani tiştê ed bînim Swêdî yani wekî bêçaretiya ku bêje Ola em hey nikare tiştekî bikin lê em ê vê bêdengî li xwe bêlin bê heta Amerîka çi kengî hel kir yani ewa jî hêviya xwe dane wan endamên din yên NATOyê û serî de Amerîkayê û mesela vê jî bi rastî yani Swêdî mafdarin yani fînî jî çünkü yani ji Swêdiya û ji fîniya bêtir ev welatên din hê ji roja bi dil û can dixwazin ku Swêd û Fînlandiya bibin endamên NATO yani ev ne bi vî awayî hema bêje bi xêrayî yani ev her du welat dixwazin ew jî xêra xwe wan bikin endam na yani ji wan pirtir Amerîka dixwaze ji wan pirtir Ewropa dixwaze ku yani weka ew berjewendiyek stratejîk di siyaseta wan de ye mesela ana tiştekî bêjim piştî şerê Ukraynayê ana hat mesela şerê Ukraynayê Rusya li Ukraynayê em bêjin rawestiya heta dereceyek tê şikiya çûye hududê Ukraynayê ê rojhilat ew giştiye ji alîkî de ev her du Fînlandiya û Swêd jî way dibin endamên NATOyê yani bi vê her du rewşê welê bîye ku Ukrayna mesela îde dibe em tawîza nadin Rusyayê em ê ji hududê xwe rojhilat jî wan derxin wî alî yani bifikire di encama vî şerî de Fînlandiya û Swêd bûn endamên NATOyê û Rusya ji Ukraynayê hat avêtin û ew peywendiyên aborî mesela gazê û petrolê yên ku li gel Ewropayê hebûn welatên din hebûn ew hemî ji serobin dibin ku ji nû ve tên avakirin û Ewropiya bixwe yani serî de Almanya bixwe de yani biryar daye ku îde nema siyasetek wiha ya jî projeyeka wê wiha hebe ku siyaseta wê ya li gel Rusyayê wê dibin îpotekê de bêle yani tiştî bingehîn di navbêna Rûsa Ewropayê de diguherin di statûyeka wiha de em karî îro bêjin ku rewşeka gelek nû derketiye ku mesela statûya dibên ya hêza süper ya Rusyayê yani gava ev her du sê nuxte yani cîbicî bibin yani darbeyek mezin li rola wê ya süperhêziyê dikeve yani wê welê bibe ku mesela Rusya belkî di sed sala bîst û yekê de nema karibe awrekî tû ji berê xwe bide rojava yani bi mena ku wela ez vay hatim ya ez ê werim yani heta Ewropî û Amerîkî û bêjin Kanadayî vanê dinê vê meselê duê derecê de çareser nekin de ji Rusyayê bernadin Eva Rusya hat vê nuxtê welatekî wek Tirkiye mesela nema kare NATOyê tehdît bike duê derece bije wala na hûn wek min nekin ez ê herim Rusyayê ez ê li gel Rusyayê xwim yani ew Rusyaya ku zeyf biye tu argumentekî Tirkiyeyê ku karibe bêje ez ê bi xwe bidim pişt Rusyayê ez wan tehdît bikim
او تهدید بوی گرانیه خو نامینه مثلا اوه رولا روسيا بوی گرانیه نامینه لسوريا هنك دريدنه حتى افريقيا يعني روش بله. قالك تشتي غوارتن كو روشك استراتيجيكا نبينو درد كذا دي مرة ويل برشا بقرا yani dünya ve bavaki din بله بر burada تشتي le yani merid bir de eve jî bibêje ku Swêd di sed sale şer nekiriye bi tu welatekî re û hetana jî di şerê yekê jî şerê di diğer jî bêalî bîye yani di encamê de Swêd bû endamê NATOyê û em wek bîn bîra temaşevanên xwe Finlandiya jî di wextekî di şerê yekê de ketibû destê Rûsyayê û dema ku şoreş çêbû mafê ku qedera xwe tayîn bikin bûya wê dabûn Finlandiya bûya wê ew bû dewleteke serbixwe yani îcar niha ev ez dibêjim divê evê de Swêd û Finlandiya yani qederê ku hat gotin nivsandin ewa xwe jî temîn kirine yani ev proses dirêj baş o û heger ku em bêjin Rûsya êrişî yek ji wan welatan bike bawer dikim peymanek ew di nava xwe welatên NATOyê da çêkirine ku di wê prosesê de wek endamekî NATO tev bigerin بله يعني حتى دنابنا خو اسكندنافيا يعني دناب مثلا دنابنا وانو فنلنديا ده دنابنا وانو دانماركيا ده دنابنا وانو نرويجيا ده تايبتي هي جغيني كو يعني امريكا جي هم تايبتي وك دولت يك آلي أوا خدايي هم جي وكي ناتو في بشكليا كتب عسكري بالي راسته بله پیمان دانه ایجاد شکیدن اساسی و da دوی گره سوید ترکیه او بکه yani naha wan kesê ku xwestine hinek ji navan de hevalê Fethullah Gulen hene duê lîsteyê de yek ji wan e hane ji mirinê filitî yani resmen suîqas kirin û evê ku kirine jî belli ye Türkiye yani bêjin mervê wanê ku li wê derê medya hat nivîsîn hat behs kirin belê medya Swêdiya jî behs kirin belê em derbasî mijara xwe ya seyam tiştekî dinê dixwazim divir de bêjim bibore gerem ke normal esas yani tarixiyen Swêd ji bo ku peywendiyên tarîxî yên Swêdî û Rûsyayê hemî cara eweka yani ser mesela hinek em bêjin welatên ya jî axên rojhilatê Baltîkum yani derya Baltîk tüm şer hebûne pevçûn hebûne dewra Osmaniye em bînin bîra xwe yani Swêdî û Rûsî wek bêjin dijminê hevî ya jî rikeberên hevî yên tarîxî ne îja duê çarçevede Swêdiya hemî caran di wexta Osmaniya de Osmanî wekî dijminê xwe dîtine û bi wî awayî kêfeka wana mezin ji Osmaniya re hatiye em xwestine ku Osmanî wekî hêzekê hevtim karibin li dijî Rûsyayê li hemberî Rûsyayê rawestin ku ji vê derê ew berjewendiyên wan û Tirkiye Osmaniya li hev dihat heta di wê çerçevêde di van salên dawî de jî gava Tirkiye xwest bibe endama NATO bibore endama Yekîtiya Awropa belê yek ji wan dewletên ku herî pirtir yani ne ku tenê dixwest Tirkiye bibe endam alîkariya Tirkiyeyê dikirin ku ça yani rêb berdixistin ku çawa şevirdariyê dikirin proje çê dikirin alîkarî dikirin yani ji Tirka jî bêtir muhawele dikirin alîkarî dikirin ku Türkiye bibe endama Türkiye yani ekos dilê wan ji Tirkiye re dixwest yani ji mesela wan peywendiyê xwe yên tarîxî jî lê esas ê ku xera kirin yani ev destelata herî dawî ya Erdogan ya Tirkiyeyê ku yani ji alîkî de Erdogan yani der û dora xwe û şexsiyeta xwe difikire lê hêzên pişt wî ew hêzên nasyonalîstên reqin ê milîterin ku ew esas yani nasyonalîstînî hişkin
yani ve siyaseti didin berwi ku bimeşine ew ji bu pişgiriya xwe yani wî li ser destelatê bihêlin yani ew ji muhtaç wan bi taybetî piştî ku te bas kir têkiliyê wê li gel Fethullahiyan gava têk çû ewan hêza pirtir derfet dî ku werin têkevin nav bürokrasiyê û xwe bidin pişt Erdogan û Erdogan di ber vê siyasetê de yani gelek zêde gaviya pê bidin kirin. Yani merve pır rahatî bibêje di hemû demada Türkiye dostekî Swêdê diye Swêdê wan dîtine belê. heta dema dozê îlonê jî tedî her çiqas bêjin kesê ku penaberên siyasî hatin Swêd wek welatekî demokratîk rêl wan vekir heta duê demê de jî têkiliyê Swêdê yani dîsa rêl ber Türkiye ew dikir şêwirdariya Türkiye dikir di hin waran da dixwest Türkiye ikna bike her tim bi dostanî çiye ser Türkiye wanê tarîxîn tên ji evê tên yani her tim du welatê ku hevdû dost dizanin di platforma da. Yani o mesela Rusa bu yani ku vîya mesela diktatör çingiya çav sor û çavreşin yani çavê wan sor cana gelek tişta jî bin piyê xwe de mesela me ana behsa Putin kir naha Ukraynî nîvê Ukrayna mervê Rusanin yani jevû zewcîne hinek nüfusa wan ew e naha êdî 100 sal be 1000 sal be jî êdî Ukraynî wê viya ji bîra nekin û welatên diniyên ku ji wan veqetiyan ew mîsala Ukraynayê wê li ber çavê xwe bigirin wê her tim bi mesafe li ewa Rûsyayê bin. Neyse em derbasî wexta me xweş e wext بله متخواست لسر دیروکا فنلندی تا اماجا پیکر تشتگی کرتی بیجم یعنی او روشا کنها لأوکراین هیا ده سال 1939 لفنلندیا هبو یعنی فنلندیا ده 1917 سرخوبونا خو برگرد پشتی شورش اکتبره ل 1939 روسیا هیرش کرده سر فنلندی دخواست فنلندی جارکتن داگیر بکه لسردكت دبي شريدة شكست خار ونهاجي يعني بشتي هفته 8 سالا بشتي بيا بكيجي هيجي ديروكا فنلندا ودبيرا فنلندي ده هيا يعني لبربيجي او دمك الدريش لسربي فكري بنكو روسیا هاتیه گوهرتن ایده هریشی ولاتن اوروپی ناکه لی پشتی کو دیتن وها برحتی دخوازه اوکراین داگیر بکه داخواز بو اندامتی د ناتو دا دمکی گلک کرد دا جه 25-30% چو 75% یعنی تشتگو بری 4 ماه کسی ندگاری باور که کو فنلاند وی داخوازه اندامتی د ناتو دا بکه وکی یا سویدی جی وکی شواهد باز کردن لی روش هاتیه گوهرتن و شکست روسیا در شهر اوکراین دا و وها خویا دیگه با هرکن بر ببیجی دچه تنه تشتی که دست روسیا دا ما یا چک اتمیه گلو و روژه که دستدانی سر و یا نه امرو نکاره بیجه یا بزانه لی بگشتی شکسته که مزن دوی شریده خار و آبوریاوی و بکوه پیوندی و لگل اروپا بو سالین گلک دریج و نمینن ده سیاست جهانی دا یعنی براستی رول اروپا و ناتو گیمبونا روسیا و باندورا که مزن بگه yani bu kurti mesela şer nükleer bibore belki dixwazim bêjim yani helbet rojava gelek muhawele bike ku şer yani tiştekî nükleer derneke ve Rusya çekekî wiha bikar neyne li ev nayê bigê wê dereceyê ku wê hemî stû xwar bikin li Rusyayê
حتى روسيا بكار بينجي افجار نستخوارناكن çünkü برسيفدانا وي هي يعني ناخذ ورا وين نقطه طب ايه فلكتك مغزن شيبه ابنا هلبت اف اشكره لاف انجامي ده استخواري يجي سري تواندنا روجافا ناين هالقلفه يعني اني مقابله قابلوان هات كرين او خجي يمكن يعني او مثلا بوتين حلناك يعني بوتين ايه شوا مثلا جي فنلنديا وناتو جي سويديا قلت نبن اندامي ناتو اشكره بكن جمره قابلنا ما خد الشعب يعني عكسي تاثيرك نشان ده نارين كتشقد تهديدك ما زال سر باشا روجي هي افي جا هي خرابتر يعني اف كاتاستروفه يعني بله بقول ام درباسی پرساخویا سیام دبن مجارخویا سیام دبن وان روزن داوی کنسرا آینور دوغان مم Ararat Metin Kemal Kahraman Niyazi Koyuncu Apolas Lermi Melek Moso o henekenden hatın qedexe kirin qedexe hunermendan duwarê dika tiyatroyê de jî divê du hefteyên dawî de xwe nîşanda ji ber ev qedexekirin tenê nel bajarekî an herêmekî mehdûd e diyare ku dewlet an AK Partî li pêl bişkokê kiriye biriya serok belediyên xwe û bi yek carê de ev qedexebûn hatin çima niha yani hûn van qedexekirina çawa dinirxînin yek Murat eşte dipirsin يعني هلبت سياستك جاردن يا شكفناره ده يا تركيا هيك او تدل سر اساسي ويك يا بكون يعني تك ملت تك زمان تك آلا دوی çerçeve de ev siyaset tücari rane biye dihnik devrada yani de facto car nasist biye خلقي يعني جبر خو سبونتان بامكان خو زمان خو استران خو كلترا خو بكارانينه پر كم يعني او جوي داويد دسبيغا دسلاتا AK Parti'ye de yani mesela televizyon ve bu radyo ve bu hınık üniversite beşen Kurdili ve bun ev jî de wê merhela dudiyade ev yani ya hatine vê tesîr kirin ya jî hatine rakirin hinek jê jî yani tenê ji bo esasê siyaseta desthilatdarê em bêjin propaganda bikin û pesnêwan bidin li wî esasî mane tên meşandin îja vê davê jî bawer dikim yani bi vê mane yani bilî siyaseta Tirkiye ya esasî a tekîtî yani tek millet û tek ziman û tek ala û tek tiştê dinê siyaseta bawer dikim ya helbijartinê jî divir de heye ku yani helbijartin ji aliyekî de mixalefet ev 20-21 sal e 3-4-5 helbijartin em belediya jî bihesibînin belkî 10 helbijartin derbas bûn heta îro zora Erdogan nehat birin lê îro jî tê yani diyar dibe ku yani mesela Erdogan nikaribe piraniya denga partiya wî nikaribe piraniya dengan bistîne gelek yani nêzîk e û gelek anket jî çend rastin nerastin nizanin ama bi wê noxtê de ne ku yani êwenda bike alê dinê ve mesela krîza aborî ku yani bar her du salê tawiyê taybetî rûdan û dereceyeka gelek mezin de ye îji hem propagandayeka nasyonalîst ya nîjadperest ya ji bo hilbijartina hem jî ji bo bala ev krîza aborî feqîrbûn û bêçaretî û ew êş û azarên di nava milletê yên aborî belkî ji alîkî de bên wenda kirin heta dereceyekî yani nasyonalizm yani ji xwe di tiştê wiha de çi heye yek jê mesela dînek kare têkeve ser hemî tiştî propaganda dînî belkî ana behsa Îranê bê kirin em ê bînin ku Îran jî mesela dîn û nasyonalizmê de wê siyasetê bikartîne li Tirkiye jî bikartîne yek jî mesela nasyonalizm û ırkçîtiya yani nîjadperestiya siyaseta dewletê ye ez dibêjim yani ev her yani hilbijartine nasyonalizme û mesela aborî krîza aborîziya kûr e yani krîzeka gelek kûr e
ji bo balê bikêşin dereka dinê ya jî bi kêmasî medya û medya civakî û medyayê dinê zêde yani li gel wê bi kêmasî pirtir behsa vê meselê jî bikin ev tişt organîzekirî bi xenaetan tên darxistin. Kekwelat hayata ji politika nav Türkiye nezve heye dişopînî belki ya zêde tu vê ew ê çawa dibînî vê kampanya ku dewlet va demek va du hefteye konserayê kekwelat zanî ew mesela ne tenê Kurda Kurda mesela Kurd hene di nav wan de Ermenî hene Rûm hene yani insanê wiha cuda ne û ji xwe mesela xerîba de li dijî Ereba û evê ku Erebî penaberên ê ku ji Sûriye hatine li dijî wan jî ev tişt hene yani welê nasyonalîzmek ku yani bi çavreşiyeka gelek dijwar berê xwe dane hemî milleta yani hemî zimana hemî kultura. Ez dilim ji bo kamuflaj Tirkî jî xistinê çend ew ê Tirkî ku nebêjin maxsusî Kurda ye yani ew tabi ew jî kesê ku ji dîtina wan pir dûr kesê wisanan belê belê muxalifin ya henî mesela Ermenîtî û Rûmî jî heye yani min taqîb kir wê manê li bo wan jî heye yani yani ew nasyonalîzm û rasîzm bi çawa dikare li kîjan deverê bi çawa bê xurtkirin bê behskirin wê bikartînin yani. Belê rastî Erdogan amadekarî bu hilbijartê dike yani her kesek her aliyek her grupek her takek li dijî siyaseta xwe bibîne vê li hemberî wî raweste û rawestaya jî heta niha lê ku dema ku hilbijartin nêzik dibe de amadekariyekî wan e ew dixwazin bi vî rengî hêzên nijadperest yên wekî MHP yên ku girêdayê wan in bi rengekî nîşanî wan bidin ku ew di gel siyaseta wan in û bi hewra kar dikin vê xebahtê dom dikin û lê rasta grupê din jî ew digire lê armanca wan yê serekî bi rastî her Kurd bûne çün Kurd netewekî belki heta 30 milyon Kurd li Bakurê Kurdistanê Tirkiye hebin yani bu wan netewa yekem e di dijberiyê de di dijberîkirinê de doma siyaseteke ku 100 sal berî niha dest pê bûye siyaseta qedexekirinê ya cinosîda neteweyî mirov bêje mixabin gelek baran da jî di ser keftine rewşa zimanê Kurdî li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye astekî ne baş de ye bi taybet di nav 10-15 salên bihûrî de û di serdema destserata Erdogan da bi hemû wera hemberî ziman û çand û kultura Kurdî hatiye rawestandin û ew dixwazin dî Kurd yan aliyekên nifşên nû hêdî hêdî xwe Türk bihesibînin dûr kevin ji ziman û çanda xwe siyasetekî neya îro ye bi rastî yani domdar e lêca siyaseta me Kurda gere hebe di hemberî wê yani em çawa bikarin ziman û çand û kultura xwe û nastemaya xwe neteweyî baştir biparêzin di wî warî de gelek bi rastî gelek zêde zêdetir kar bikirin alî û partî û rêxistinên Kurdî eger di hemû wara da jî digel hev nekarin kar bikin lê di wan wara da dikarin yekgirtî bin yani zêdetir bandorê bidin ser parastina ziman û nasnameya Kurdî li Bakur û li Tirkiye çün mirov neçare bije Tirkiye jî li ber ku bajarekî wek İstanbulên ha belki zêde 4 milyon Kurd lê hebin yani wê bajarê herî mezin yê Kurda li ber ew siyaseta ku Tirkiye girte pêş û gelek Kurd li bajar û li gundên xwe koçber kirin li metropolan bicih bûn dî Kurd bûne beşek li Tirkiye jî rojekê heta
کوردستان ما سربخۆشی بە ئەو کورد وەکی چاوا من هەڵە دیاسپۆران ئەوژی بەشێکن ژێ دیاسپۆرا کوردی لە دەبەرێن و تورک لێ دژین یعنی بەڕاستی گریدای وەیە گریدای ژناوبرنا کوردانە لێ کورد پێویستە دەمێ بۆهادا زێدەتر ji berê hişyar bin بۆ parastina xwe û nastema û ziman û çandê xwe. شتێکی دنیا ئەگەر ئیزن هەبە دخوازم ئەو گرێدای بێ مەسلێ بەیە یعنی یەک ژێژی مەسەلا سیاسەتا تورکیەیە یعنی هێزن مەسەلا یەن کورد یەن مخالفین دموکرات یەن لیبرال yani meydana siyaseti hatın tasfiye kirin. Yani her çendi hezin yani Kurd vaki veci bahs kir jbu ku بنفوس اخويا ملتكي قالك يعني بهزن خضاروا لك مظن البوتنسيال كمزنه اللي تركيا يعني نكارن تصفيه بكن وكي بوتنسيال اللي امزانن يعني بارتيان كارن برشوندي كردان بباريزن بسياستك ويا هواي اني خصت بن وسايت جيريا دولتي يا بويا هواي او سروكو بجن ريفبرين كو كارن باواكي اساسي برجوندي كردا بباريزن هم ياتن تصفيه كرين هنك جوان زندانين هنك بازدانا دروا هنك جي يعني الدروا ميدان سياستنا افيكو هاتنا يعني حتى درجه كي چند تشتي قوتنا وكي شاي كرينه كي وكي سواخ كرينه كي ببيجنجي لمخالفتك اساسيه كو برجوندين كو ايرو دخوازن بين بروبلمين كو ايرو دخواز بين چازبكن و سياستين نامشي يعني ولي بيكو هم الالي مخالفته هم الالي دستلات داره هزن راستن نجات پرست بونه هزن اساسيه مثلا دوی مثلا زمان ده مثلا وقت ما بعث ياجي ستران قد اخذنا سترانا حتى تياترو ياجي او اكتيفيتين كولتوريين ده مثلا بارتيا مخالفته يا اي بارتي جيرتي قوتن قالك حتى يعني كاسين كو دنافن بارتي الدنيا ده حتى دناف جهه بيدم يعني ابي كو نا ايرو بشغريا قلش دارو ولناكن او بخوشي يعني وكي مهبي وكي دني دوي بروباغندا نجات پرستي ده لقال تعجيز كريننا لقال بتشوكستننا لقال قدخ كريننا با سياسات ماشين يعني هم المخالفات هي زكا خرد فيها هم جي دستلات داري بهردو آلية خوافجي في سياسات ماشين وتشتكي ديجي يعني اوانا هنا دسبيكنج بو مثلا هالبجارتنه يعني اگر بفيا واي بيچه مرود بینه يعني هم شرکی نافخویی یا ایریش تایبت ترور يعني من نکاره بلکی بجه چون يعني شرکی نافخویی بلکی طرف دبی وکی هفبن يعني به کلی اما ایریش و ترور اکاکو ارگانیزه کری و بالا خلقی بکشن داره که هم هندور کاره يعني روب ده و دوی درجه ده هر کسی بهتر مخابنه برای خود بده کردین کل متروپولانا لإستانبولنا لإزمیرنا برکی لآنادولیا و دری دنن يعني کارن برای خود بدن کردا و هزه دنیجی و جالی که دنیدجی يعني او مدسری ده بحث کر مثلا ریشا کد 30 متر لروجاوا حتی لکردستان باشور اگر وی ازنه نستی نجی دوی چرچوا کو ایرو دبن دستلات داریاوی ده یا دبن داگر کریاوی ده دوی چرچوی ده جاردن کاره هی و شرع چکداری ایریشین چکداری و برپا بکه و دجوارتر بکه که يعني ام مثلا بالکشاندنا خلقی برب آلیه که بی پشکریستندنا جبو اردوغان و او تشتی که گلک جرا لترکیه رودن يعني افتشت هي کاره دجوارتر ببین يعني ده مروی حسابی جی بکه بله بيامن يعني او صدمك جي اوه كو نها تدي قانونا اوارته اولافان سوحالي اساسا دبجن يا
او الگور و قانون دربات نکاری جینا چکی و پریجارا yani aslında der ha devlet و جبوکو او نباشی هر چند مهاجره او دکن درێژ دکن وی قانونی ایجا نا ملت سالونا دا تکیله که هفدو اساسی خود آلیه کیجی جبوکو ملت سالونا جینه کیله که yani دبه اموره کی کو ملت وره با هفدو وان کنسرین وی اوای یم کردی یا جی بیژن یم ترکی بنجی یکو نب دولت ایران دروای دولت نه هیچ جوی در باست بزنی ممتاز یعنی بلدیه رئیسی دکه مختار دکه ایش تروریم ویا که در قسمت خلق مجبور دبست yani şeva xoya ya jî wê bizava xwe tevgera xwe ku wê derekê bêkirin ew bi xwe dadixin yani terorek heye ایجا نها نورمال سروکی دولتکی واد چه مثلا کو تروریست دحوینه فنلاندیا و سوئد اود که بفکره کو ترکیه دولت دخوازه کیجا هنرمندی و گوداری بکن و چکلامی گوداری بکن او بخواه و تاین بکن کو ملتکی و الگور داخوازه وان و هنرمند گوداری بکنن او بکن یعنی جویا هانه آلی مافه مروبا و او ده جویا کام باختر نابه yani زانی قانونک جوی داوی هری داوی دان مجلس جبونا مدیا جواکی آنام تنوی سر اینترنت نهاش خو مجارا ما اوه هم از بوی دست بکن و مجاره یاسایا مدیا جواکی فنومنک نوه yani yasaya cara evli 2020 de biyazda xalan derket 2 sal dure yasaya medya civaki nuh ve liber çap hat derbas kirin ku ve careci çil xali pekte o ev çiye berdeste meclisa Türkiye yani ve kanuneki wa الجور اوا مجلس مسوگر کو درکبه اون به قانون چواد بینن و جاره جشتا دست به مکک مراد جو کو مجارا میا پنجا بیرانه و چاخه می برا کک ولاد دست به بکن بله yani as بحث كده مثلا تاريخيا هرجاري قاف تم يعني بالا خود دني جيكو البرجوانديه اونلاين جيكو بدناك بسري وان لغوروي جنوب تنين المجلس قانوني انه ريغري انه دريا مجلس دلخن بجاريجي او جبروا يعني ميديا اكو راست وقت التلفزيون والراديو اباكو سر قنال ساتلايتا وشان دكن yani ev ta derece ki çend sal leku de hama betamami ketine bin destu kontrola desthiladari yani çi rast abijin krina wan abijin sermiyan qistana wan u yaji tehdit krina khodiyen wan u yaji tehdit krina روزنامه وانان و برپرسین دنی کارمند دنی ین مدیای و آنین و نقطه کو یعنی دبن کنترل آوان ده یا جی او خواب سانسور دکن لیوان سال داوی هاتبو و نقطه کو انکته کو چه دبن دن نشاندان کو yani medya civaki بیشن اینترنت و وشانین وکی یه چارپل medyayı de platform dنی ده مثلا YouTube و اوی دنی اوی کو امازون فیسبوک و وان دراد پلتفرم دنی ده تین وشاندن لگور انکتا یعنی میل خلقی جوان تلویزیون کانال ساتلایتی بهتر دکشن یعنی تماشاوان مدیا جواکی جن کانال تلویزیون و رادیو ترکیه ساتلایتی زیادتر بونه یعنی گله که بونه
يعني حتى هن القناه هنا بعصا 10,000 كسات التلفزيون مثلا تلفزيون يقبري اساسي قناه نيمزن بون بيجنكو مركز ميديا ونزاتشي بعصا 10,000 20,000 تماشاوانات كن لآلی دنیا که مدیا اجباری ده هنگ جی در هنگ که بده 1000 100,000 حتی به میلیون تماشاوان وان چه دبن اویج نشانده که یعنی مدیا پروپاگاندا یا مدیا یا جی آگاهی اند مدیای ده او مدیا ساتلایت یا که کنترل بن دستلاتداریا یعنی کنترل دستلاتداری ده بو او قیمتا وی گلکتیه تماشاوانی وی گلکتنه تاثیرا وی گلکتیه مدیا جواکی جی بلنتربیه یجبرویج یعنی و بطایبتی جی بهاتنا سل هلوجارتنا دیاره کو یعنی وی يعني نيت اوكو تمامي وي تخمن كنترول اخوا تشتكو او نخوازن نكاربه بي وشاندن يا بيغرتن يا الويدري كارمندي نوان درا بين تهديد كرين بين جزا كرين او تشتكو جبو مديا دني كرين د مديا جواكي دجي بيجين ارمان جخوا قانون نو دردخن يعني بله كيكولاتي تشوفيجي استني بيجم لهر بلاطة كي ديكتاتورة كبا دجبرية سوسيال ميديا شيء سوسيال ميديا دنگ خلقية قال راضي با بباشية پسنا حكومت اخو دولت اخو بتكن دنگ راضي با خلق راضي با بدجبري وان راوستن حول وان حول اردوغان جي يا ايران جي يعني بشن سربيجي يعني رولا سوسيال ميديا قالك زيده هي او لبروي بهمو واري دجبري بيد راد باستن راستنها باسي يا ساكنو دكن لي ديرو كابي براسي دريجا نهم يوتيوب بونمونه چندین جار لی حکومت اردوغان بارتنبری بیجی hatta ravastandan yani YouTube dinav Türkiye'de kar nediker demek ki bir tevavi. Diğer Facebook'e peymana ki bir taybet heye. Nehandek tişten giriday be doza kurdi tu de Facebook'da balav ki bu demek ki حسابات فیسبوکی کارا ببره راوستاندن در سال 2010 راپورت اک درکت لیست کی تباب یا فیسبوکی کو کیجان خالا دا کس نکاره هم بری ترکیه تشتان بنویسه یک جوان بونو منا بری ذکرن به آتاتورک و جمهوریت ترکیه بو یک جوان جهیزن کردی آلاو رنگین کردی یان آلاین پارتی کریکارن کردستانی گلک تشتید نجی یعنی حتی ایروجی هر بردوامه نهاجی وقتی که هلبجارتن نزید دبه حتی ده هلبجارتنین جهانی داجی ین ولات دن داجی سوسیال مدیا رولا کی گلک بهز دلیزه یز باور دکم منها حولوانا اكو برنگ کی زیراتر بخن بن کنترل اخو کسین کو تشتین هم بری اردوغانیان یان سیستما کو ایرو هی یان پرسکریکن گناو ترکیه هنا پرسکریکن ابوری ین هجاریه ین سیاسی هم واردان خلق وان نین روجاوی سروان زیده گوتن چنه بند تورنج واکیدا و به ویرانگی دخوازن زیده تر بخن بن کنترل خو چون تر اوجی دترسن جه تورنج واکی دترسن جه و نخوازن ری بدن خلق تشتی دلی خو تورنج واکی ده بلاو بک. بله. Türkiye yani Erdoğan duvare yasaya da pır bileze o destleze yani
Kanunek Türkiye heye ku yani ben bir kanun anne 2 sal beri derketiye ana pişti 2 sala nova şekilde kanunek heye ben kanuna ihale yani ihale yani yeni devleti balamıkşan 16 sala da 186 cara yani te saleki de 10-12 car ev kanun hatiye verdim. Yani o mesela evdeci mesela medya civaki de servi 163,000 tane yeku der hakkı Erdoğan da o serokomariye o şahsiyeta serokomar da hem Erdoğan vek şahs hem de vek serokomari vek kurum vek yani bir avay dava ve buna çendeki beri yani 3 sal beri beriya korona bu İzmir'e keyfi او saha internasyonal ya balafre yeko insana dans eknadın bu ka eva hoveke Facebook'a hoveke yani suçtu ne Facebook'a hovet kır lüvederi suç tespit kırın o an digirtin yazıyor o an der de hastın ne değiştin tek evlendir eğer ne hemvelati bunun ne değiştin hemvelati buna şu an digirtin ku ez bu hacı carekî li wê derê em 4 heval çûn di dor me ketin wê torê di hevalê me hatin girtin. بله براستی او هن کردی ما برای ترانزیت لإستانبول در باز دبن دچن باشوری کردستانه یان دچن دبنیدن او جی برسکریک جوانا جی چه دبن جارا لسر بی فیسبوک در تشتک Ne vakta ki yani vek pilot heremeki İzmir'e vek evuş xura girtim yani vek cerbandın yani Amerika'ya çağır ki. Bele em derbasi mijara xoya penca bibin le İran'e yani serhildan bir kültürek yani 2015 2018 2019 serhildan mazın çebun دیسا خلقن ایران داکتیا کچال ایران و لروجرات کردستان خو پیشاندان دج هجاری دکن و اف خو پیشاندان هر چخاطچه گرد به تکوارات تو دکاری هنک آگاهداری بدید در حقوان خو پیشاندانا و yani ev çavay çedi bet çite siravi heye o pişti demek ki bir jarre de tabi peşiyle de gelin le yani ev kültürü kadar yani ben beriya ev ya diktatoriya İslami ji ev kültür hebu demaşada بله او کلتور هبویه او کلتور ام بجا مخابن بو سبب بو ویکو کمارا اسلامی هاتا سرکار یعنی خلق لدجی رژیم اشا مشن مازن شکرن شورشک شبو لی داویه دا ام برهماوی کمارا اسلامی بو زیده 40 ساله یا بویا بلایک مزن بو سر همو گلین کو لإيران دشين نهاجي هجاري يان برسكريكن عبوري كو دناو إيران و روشالات كردستان شنا او تاني سببا يعني خلق لدجي سيستمية دجي كمارا إسلامية دخوازه گورانکاری که مزن لإيران چه با لبربه هر درفته که ببینن دخوازن خو پیشاندانه چه کن و دنگی خو بینن هم به هم بر جهانه لی مخابن
د سالên bihûrî da jî xwepêşandanên salên pêşî da jî sîstem û Komara İslamî bi hemû hêza xwe li hemberî wan rawestaye û bi kuştina xelkê û bi hereşa bi hebs û zîndana bi işkenceyan bi hemû rêyên ku di destê wê dane ew xwepêşandan têk dane û xelkekî gelek zor hatine kuştin. Xwepêşandanên çend salberê çend hezar kes hatin şehîdkirin, hatin kuştin di wan xwepêşandana da. Niha jî mebesta xelkê ya serekî bi rastî rawestan hemberî rejîma Komara İslamî ye. Lê bêguman hejarî û pirsgirêkên aborî ku di nav welat de hene ew vê wan xwepêşandanan geştir dikin. بله Lê tiştek din ji ku bêjim muxaben niha jî di meşê xwepêşandanê berê da jî li ber vê ku hêzekî siyasî yan jî yeketiyekî siyasî di navbera hêzên opozîsyon çi yên îranî bê jî çi yên Kurdî bi rengekî bihêz tu nebûye ku van xwepêşandanan bi rengekî baş xwedî derkeve û wan ber bi pêş de bibe. Mixabin gelek car ji ew xwepêşandan gelek bi germî dest pê dibin lê piştî ku hêrişên hovane li ser wan tên kirin û kesên ku pêşengiya ve xwepêşandana dikin tên kuştin yan hebskirin hêdî hêdî ji holê radibin. Ca niha jî dîsa hêviyek heye ku xwepêşandana mezin bibin. Niha bi taybet li deverên ku Ereb lê dijîn gelekî bihêz bûne. Hindek li bajarê mezin da jî xwepêşandan çêbûne. Lê Kurdistan ya bajarên Kurdî hêşta bi rengekî berfireh nerabûne ser pê. Ez bawer dikim jî ku ew girêdawî ye ku ewan di xwepêşandanên salên bihûrî yên 10-15 salê bihûrî da ezmûnek girtine. Yani naxwazin xwepêşandanê wiha bikin ku di dawiyê da lê zerermend derkevin û xelkekî zêde bêkuştin. Lê hêviya benda derfetekê ne, benda wê ne ku bi taybet hêzên Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê zêdetir yekgirtî û hevkarê hev dibin ku pêşengiya xwepêşandanê wiha di nav Rojhilatê Kurdistanê da bikin. بله ساعت و نیوه ما قدیا می خالا پنجاه دانه از هیوید کم نبود 2 ساعت ام برنامه خو بقدینن که مراد تشتکی کتر لذت بکی تشکی تو بیجی براست يعني أوابي داوية تنج مديا يعني قاسكو من وندي من بيستي زيادة آگاهية من سبتنا لو ما نخوازم تشتكي بيجم ليه يعني وكي وجي باسكر تاریخ او هەیە gelek jara yani çend sala carekê serî hildan û meş û nerazîbûn çê dibin û bunun münasebetê hilbijartina car xelk nerazîbûnê xwe derdixin. Lê yani diyar e sîstem yani ji alî re di nav xwe de ji bendên ji terefên cuda çê dibe ama sîstemek jî heye gavak li hemberî milletên bindest û gelên bijin xelkên hejar dikevin tirsekê dikevin endîşeyekê digihînin hevdû. Mesela herî dawî min bihîst ew Ehmedî Nêjad mixalefetek xwedê ya tûj dimeşand vê dawiyê min bihîst nizam çend rast e ku yani qerar da gotiye em ê piştgiriya xemaneyî û destilatê yani ewa dînî bikin. Evî de nîşandan ku yani divê 40-43 salên dawiyê yani de rejim dîn û mezheb kir paradigmayekî bûye awayî ku yani
شخوا يعني بري شاغداي بدنا ملت يعني سيستم شيعيتي قام بدن برخوا سيستم ملايان وعقيده وان تشدني اللي جالي دني ده يعني نا ناشئيجي خويا كنترول كامازون لسروان هي وسيطره كامازون سروان هي تاني از براسي قال لك مراقتكم يعني السياسه الشيعيتيه يعني بلكي ايرو اساس درفتنا ومجارك دني مرب كاربك يعني مثلا دفيتش لوسي سالي ده سياسة مذهبي مذهب غيري قالوا تسيرك او كريكو يعني او دين ومذهب عندنا تا چند مثلا دفش دين خلق هجار يا خلق ناس سياسي يعني بر بشيعيتي ده جوهرينك هي تنيا بتكيتيا مذهبي او شات تدري قال لك ما راح تكون براستي وكي يجي خويا هي قال لك بكيش يعني ابي دست يعني مشين ديمونستراسيون كو دست بيكرنا يعني حتى نها ندوي درجاك ومره بيجي هيفيا كي بدن يعني از بخويد بينم بله و جبو برنامه ته مجارك دركت مجارك بالكش او مهمه براس يعني مره قارب لي كلين بكل دفي هبالين قال لك اقادار يعني ايران كردستان روجلات سپور و یک سری خود سروی مسئله دیشین مرد یعنی گوداری وام که براستی نکود بله السروی براستی لکولی هنه کورتی آماجی بکم لی رژه بیدینیه دناو ایران دا دناو روشالات کردستان دا بلکی یک جوان والاتا بکل داستا جهانی دا داستا گهری برز دا یعنی خلق سیستم دبینه کو دمكو دين وسياسات دكاو ناوها تشاو بتشرانجي وبرفرهيه كي دكارا برسكري كان بوجوا كي دارخينا نهاج يعني دمكو بونو من باشوري كردستاني رولد ميرا و قال روشالات داني هم بريها اكيد دنيا جدانا يعني اللي بدري هيزن اسلامي راستی نکارینه دناو گل دا چه هزکی بدست بینن لی مرود بینه دوره دنی کردستانی بلکی حتی با کوری کردستان جی خلق کنه گودنگ بدن آکپی یعنی دستلات اسلامی به رنگی که تواو ندیدنه کو دستلات دینی یعنی دین وک باوری وک شکی شخصی جدا يعني قدامكو تول سیاست ده دی هر کسی کو دربی بازنه یا به وان وکی دجمن دبینه و پرسکریکن جواکی بخوراتینا خلق روشلات کردستانی و خلق ایران بگشتی او دیتنا لبرویجی از بارنا که مگر روزه که شورش شکل روشلات کردستانی چه با یا ایران چه با ری بدن کو حکومت کی دینی جارک دن بیسر کرد بس تشتك هي توازن ببرسن براستي يعني صار في مسألة بتل دربي ولاد للسويد مثلا أو كسين كو أزناس كم بري قالك وانا من بيجن بري وانا ما مناس كنا يعني دي مسألة دين ده بشتيكو ديني بشتي حفتي ونهار رجيم هات سر دستلاتي أو كديني بو مذهبي بو يعني جي ديمقراطية جي سيكولارية ديمقراطيك بدتر اد بینم ام مثلا لایسیزم کمالیزم ام باش ناستکن yani جالیه که دجمن دینن دجمناتیا دین دکن دیناتکن جالیه دنه جی سیاستا پارادایگما دولت ده لسر اساس کو همی ولاتین ترکیه yani سر ترکیتیو دیندار دین سنتیه بیشن بین پردکن تا که مذهبی بیاوی درکه yani بوهرتنا کو دو اوادا چه بیه دجمناتیا دین درکت yani نکو yani sekülerizmek ya جی ateizmek سر اساس هومانیزم یا جی sekülerik یک دموکراتیک من دبینه yani وکی کمالیزمی لایسیزما yani یا قبه یا کمالیزمی لسر کسین حوالین کو از ناستکم ایرانی او وان پیدا بونه yani mesela بحشکی دجمناتیا تربانه یا پرده جلو برگن هم بیشن اکوشن یا جمر
لخوا دکن مثلا لميجي مثلا تشتني ده ورد جمناتيه كحشكه يا او هي يعني جي دولت آزادی دینی و مذهبی یا دموکراتیک هر کسی به پاراستن اوی بلکه شاش نظام چوایه لدما کو ایدئولوژی جی بو هر تشت او جی جداتیه ولد گل دین تنیه يعني الديمقراطية دا ريبو هموا بيداين الزم هم سربيا مجاركي طيبتيه وكم ما بكره تنيج بو كك ولات محقق جي ايداره اv kültür Türkiye tune خلق Türk ticari nameşe yani vejin jali hejari az bawer kim خلق İran ناكب كولانا nakebe yani ev kültür katune yani ev ku meşe ku yek carna jidbin tebe siyasi dikin yani vejin ne halk bu ha da keve kuça davat tişteki bike ev de kültüra Türkiye'de tune ya Türkiye'de tune yani em derbasi مجارة خويا حفظة شاشات بن أوجي مثلا ایریشین PKK سر باشور کردستانه PKK ev demeke به پروپاگاندا که دجمنانه لهمبر پدکی دکه جخوا حکمرانی کردستان فدره ناس ناکه دخوازه وک دخوازه تردگاره لیوان رو جان فیلی دست به ایریشان جکریه چند روزبره تیمکوان کو ده حاضریه کو دست به تروره بکه هات کردن در روزبره جی دزاروک به ایریشان ده هات کشتن حکومتا هرما کردستانی و چوا PKK خلاص بوده جبر کو yani Türkiye'ci bu henceti yani şu Türkiye her tim diyeceğim dama kursana federe hat danin me berteka reaksiyona ku diviya bu me nişan da me ve deme nişane da hem poşmanın şu kadar fazla herema kursana bırakının لنها PKK جی جوان را دبه آرگومنت کو هر روز ایدیشه و درید کن و جیه دچنه جی دمینن یعنی نها بسا هفته هشته مقر وان کو د کورایی 30 کیلومتر یا کردستان باشور تکرن که کنید مشته دست بکن چوا دبینی و اف تراژدی و چوا خلاص بله استنى بجم هزار جار مخابن خوزي وهنا با يعني هزي كردي تجاري لهمبري هودو نرا وستبان شري براكوجيه دراو كردا دا ديروكا كيا گله مگلك جوي zarar ديديا zarar من بويا دوزا كردي بدهان سالان پاش دچويا لبروي کو یکتی ما کردا تونیا هزه ما گله جرنا آمدن لگل دا گیر کران پیوندی چکن لی بزحمت بین با هورونن پرسکریکن خو چاره سر بکن از سر باوریه ما یعنی او پرسکریکه زیادتر به سروکاتی هم پارتی کردی و گیری دایه یعنی بیویسته هند اجتماعی نتویه بن کو توال یک دو روش حالت دا بن پینکه یعنی خالین سور هبن بو هموالیا لیجا او کارکی یعنی وها دیرو کما نشان ده کارکی زحمت بویا حتی نهاجی گوهاتی یعنی علیمه کردی داسته کی بلند دا پیوسته لگل هورونن وان پرسکریکن چهار سر بگن لی دجمن سرکی یعنی ما ترکیه و ایران او ده همو هیزا خود بکارتینن و کو علیان کردی لهمبری هودو
بدن شر و پرسکریک بین چکرن دجمناتی چه با دمکو زاروک تی کشتن دمکو کردک تی کشتن دجمناتی هر بها کورتر دیگه یعنی سال به سال بها مشیحتن هاتیا لی حتی کو علیه کردی لگل هاو بدلکی وکری نرونن پرسکریکن خو چاره سر نکن از باور نکم یعنی او تشتا ریک جی بیدیتن هر بهاوی بردوام با در سال 2014 دماکو باسی کنگره نتوی دهات کردن هزین کردی نزوکی هاو ببون مدید کو دیسا داگیر کردن کردستانه همو حول خودان هرشا کردن هم برای کردان راستان کو تشتگی و هاچین ابا لی گر کرد بگه همین قناعته کو ریا که ببینن خالین سور دیار کن کو کس و توالی ببینه که حتی اگر بناچاری جی با پیمدی وان دیگل ترکیه ایران عراق سوریه هبن ولا تجاری بسر حسابا برجامدیه نتبعینه با دبی وارده مخابن بجم هش ام کرد گلک جوی دورن بله گلک سپاس و تدیتنی خوگوت جلک وقت مجی براسته جبو بریاد 2 ساعت بقدر باشت به که مراد بکرتی فکر تجی بگیرن طبعا چیروک دور و دريج وقالك زحمته يعني مرفكار به يعني هزم بككي چما وهاد كنو چوا قرار بديتنجي قالك واري وهنا اللي بكرتي يعني من ادوي باوري دمكو يعني يك جي ام دواليتيا و ريخريا توائيا سيستما ام بيجي كجكي كل جينا بيجين PKK ام دور ده دو تایبەتمەندیên اساسی te xetek heye bi şaşîtî û kêmasî yani potansiyelek heta em bêjin heye ku kare şaşîtiyê wê hebin kare kêmasiyê wê hebin zaçê lê tevgereka Kurd e yani xelkê Kurd e têkoşerên Kurdin xwîna xwe dirêjin xwêdana xwe dirêjin xebatê dikin lê beşek jî heye yani encama yani hinek paradigmayên اساسی هاتنه کو یعنی گلک جاری سروکی وان بخوجی یعنی او جالان بخوجی ده نشاندان کو پارادایگما یک دوی درجه ده کو یعنی به پیوندی خوین لگل هزین هریمی لگل دولت هریمی یعنی گیشتی و نقطه کو یعنی هز دولت هریمی یک ایران سوریه عراق Türkiye avam berjevendiya de bi taybetî piştgiriya wan dikin yani piştgiriya wê yekê tê kirin ku ew li ser destê vê tevgera giştiye ya gelerî ya ku potansiyeleka mezin bimîne û li hemberî hemî hêzên Kurdistanê hemî çarperçeyan jî ew serbest bin ew serdest bin ew xurt bin ew kreativ yani gava mesela Şingalê dinêrin gava mesela Rojava dinêrin mesela Rojava ji Rojavaya pirtir Bakurî Rojava îdaret kirin yani ew kîne ew jî ew sîstema ku yani a serdest e yani a esasiya merkeziye ku yani li ser esasê ku seytereyekê vesayetgêriyekê li ser sîstema tevgera Kurdî deyne yani ew jî di noxta me îrade gîştiye statûka wiha ku karakterê xwe neteweyî wenda kiriye yani gava karakterê xwe neteweyî wenda kiriye yani tu nêrî mesela Elewiye dev Elewîtiya xwe berde ya jî Sunniye dev Sunnîtiya xwe berde biye Şîa yani Hilalê Şîa ew Hilala Şîa ya Îranê ku em dibêjin ew ê dimeşîne em bêjin li gel rejima Esed kar dike li gel pir eşkere îro ew bixwe de dibêje yani li gel Heşdî Şeabî kar dike Heşdî Şeabî tîne Şingalê bi cî dike meaşê xwe ji Heşdî Şeabî distîne ya jî معاشê hinek insana ku ji bo wan rakêşe alî xwe yani sîsteme gelek têkil heve û ferqek wiha mezin heye ku yani nabe ku meriv yani weka ku ev sîstem
وەکە سافی ji serî heya binî wekî KDP İranê bi Hizba Demokrat İranê ya jî wekî Partî Demokrat Kurdistan be ya jî weka Yekîtîn Niştimanê Kurdistan be ya jî weka her partiyeka Rojavayê ku eslê be ne ser vî esasiye yani ew paradigmaya ku di nav de ew beşê wesayetgêrê ku em behs dikin ku yani wesayetgêriyeka dewletên cî hêzên kevneperestê cîran hem di nav xwe de li ser xelkê xwe hem jî li ser Hizbê Kurdî datîne ne dwê derecede eger were bûne yani ew jî hêzek nasyonal bûna îro li başûr yani take erda ku ne dibin dagirkeriyê de ye wan beşê ew wê hêzeka nasyonal bigotane yani baş xwe li vê derê yekîtî û partî û goran û ev hemî hatine bavê hikûmet heye parlamento heye ya Kurda yani wê bigotane yani ez çi dikim li vê derê yani ez dimînim tamam belkî me mecbûr e bimîne yani gava me ji perçeyê xwe baz da derekê me kare bimîne ya jî stratejîk şey bîne ama divê yani berî Îranê berî Tirkiyeyê berî Bexdayê tu karibî destilata xwe nas yani gava te destilata xwe nas nekir şer'iyeta wê nas nekir ew wekheviya ku em didin wan mesela em dibêjin mesela kongreya navneteweyî yani kongreya navneteweyî di navêna hêzên yani birastî hemî paradigmaya xwe ên neteweyî ne di navan da pêk yana pêk nayê Murad ara gotiye ne hewcê em ama deqekî jî tok bike yani min baweriya min di vê meselê de ne ku yani partiyên dinê heta gelek cara me temaşe berpirsên herî resmî yên Partî Demokratî Kurdistanê Iraq jî gavel televizyonê xeber dî bi vê eşkereyî xeber nade problema ew nake yani gava xeber de weka ku yani hêzeka em bêjî tu ev tune çawa di navbêna wan û yekîtiyê de ya navbêna wan û goran de ya ji du hêzê Kurdistaniyê dinê de nelhevî hene wî çavêdin yani bi baweriya min hêzên başûr hêzên Rojava yani wazîfa xwe ya esasî yek jê ji alî dîtin û nasandina naskirina paradigmayê nakin yek jî li ser vî esasî pêwendiyên xwe li gel navneteweyî civaka navnetewî wekî Amerîka wek civaka navnetewî yani ji bo tasfiyekirina ji bo tecrîdkirina ji bo zeîfkirina ji bo bêalaveştina vê wesayetgeriyê ne qesda min ne wî xelkî ne wî xelkê têkoşiyar êk xwêdana xwe xwîna xwe dirêje lê ê ku li serê wan jî biye bela diya tasfiyekirinê de rolekê naleyze yani ji ber wê jî her ku tişe mezin dibe her ku tişe fire dibe û gava heta ev jî hebe bawer nakim yani zû çareser bikin belê kek Murad wala ev mijarekî gelek ew e dilê me yani em gelek cara jî münaqeşe dikin û ticarî wê münaqeşa wî jî neqede em li îro wextê me pir mehdûd e em niha ma heft deqe em mijara dawî jî 5 deqe de herek ji 2 deqe û nîv ew bikin ji xwe mijarekî gelek ne pir kûr e jî têkiliyên Yunanistan û Tirkiyeyê yani Erdogan bi slogana ew ê derket ku ez bi cînarê xwe re sıfır problem ew bikim divê ew de têkiliyê wan ê Yunanistanê hatin heta derekê ku heta dihat peywandin ku wê mesela Qibrisê jî çareser bibe lê dûra piştî Bihara Ereb û Türkiye yani Erdogan politika xwe guheran bi hemû cînarê xwe re problemê derket û Yunanistan xwe tarixiyen her tim problemê wan heviye niha jî beriya kîja tarîx bû bawer dikim 14 meha siya bû Mitsotakis û Erdogan hebdû dîtin û gotin me rûpelek nû vekiriye lê piştî wî di mehna qediya Erdogan wê rojê beyanek da got ji bo min Mitsotakis qediya tabi di şexsiyeta Yunanistanê û têkiliyên Tirkiye û cînarê wî jî merkare û bike lê bi rastî wextê me îro nema hemariyek ji we 2 deqe dîtinê xwe bibêje kek welat em mişte dest pê bikin belê li aliyê me dibêjin şeytan berawan be yani sî wî dikim di navbera wan
اوقات خرابك بدل ما كردابه يعني لي براستي سياسة اردوغان یا بری یا دەستپێکە 2000 يعني عند گوتن سیاسەتە دەرەوەدا دیگەل جینارێ خۆ تو پرۆبلەم تو نەبن يعني صفر پرۆبلەم لێ دوێ واریدە بەڕاستی سەر نەکەت نهاتوو هەر جینارێکی تورکیا بنێری ئەلیەکێن پرسکرێکی دیگەل هەیە لەگەڵ یونانستانێکی وها ڕەوشا یونانستان وەک ئەندامێکی ناتۆ کۆ هەمجی جیناری تورکیا کۆ هەوپەیمانن لەناو ناتۆدا دیگە لە هەودۆ لێ پرسکرێکی وان هەرتم مانە مثلا قبرسێدا بێگومە ناو دیرۆکیە ساڵ 74 هەتانەها لێ ئیرۆژدا پرسکرێکە پەنابەرە gelek alozî derketin 2015 û şûnde niha jî bi wî awayî wextê vekî ku cenabê de bas kir yanî zehmet bikarin li hevûdû bikin çûn berjewendiyê wan armancê wan li hemberî hebin Erdogan dixwaze Tirkiye berfireh bike xiyala hikûmeta Osmanî û İmparatorluğu Osmanî jare din damezrîne dike dixwaze ew digal cinarê xwe niha li Rojavayê Kurdistanê dibînin li Başûr dibînin heta digel Îranê girêdana Tirkiye bi azeriyên Îranê ve yanî bi gelek awayî digel cinarê xwe de pirsgirêkê bi hene Yunanistan jî yek ji wan. Bele. Kek yani Yunanistan ve Türkiye tekiliye wan kem de mesela Kıbrıs'ı ve mesela Gravan ve gelek persedine hene hej Osmaniya ve devra Cumhuriyeti mesela ten prevan şu an amzanın yani siyaseta Türkiye ev bu kudugot siyaseta heri baş çareserkirine heri baş çaresernekirine yani tekliye koy mesela Kıbrıs'ta mesela Grava'da çünkü yani hemi cara bu siyaseta hundurin ya Türkiye destelatları Türkiye bu kartani. Jali dini gavam Yunanistan dinlerim barasti Yunanistan jimer bala kodde yani ned yani xemxuriya mesela due derecede xemxuriya tamamiya Kıbrıs'ta ya jî çareserkirina hinek pirsan de hele ne xemxuriya demokrasiya Türkiye gelê Türkiye Kurda de ne bi derece yani çerçeve berjewendiyê xwe de jimnatiyeka wê heye ku ji alîk de jê îstîfade dike yani ji bo xelas nebe ew jî li hundur di siyasetê de wê dijminatiyê bikar bîne ji aliyê dinê de jî li navê yekîtî Ewropayê yani ew li gel xwe Kıbrıs yani tüm mafya vetoyu dikkat desteği de hene ku yani bu derece ya jî NATO'yu mesela hevkariya ku îro ji Erdogan zêdetir kare yani ittifaka ya jî endamên NATO'yu dora xwe bicivîne dixwaze pirtir pê Erdogan ya jî Türkiye tenê bihêle li ser van esasa dimeşin yani her du alî jî bu siyaseta xwe ya daxilî ji bu berjewendiyê xwe yên desthilatdariya ku heye dimeşinin lomajı berdewam bike yani ne duve derece ciddi de ku berastî hel bikin ya jî hel nabe pirseka pir mühim loma wa dimeşe yani wek min got yani çare ew xwe dibêjin çareseriya herî baş ku em nedin çareserkirin. Bele. Bele piştî vê ewa reaksiyona Erdogan ew Yunanistan 35 kilometre hududê xwe dîwar lê kiribû niha gotiya zê 8 kilometrê dinê jî lê zêde bikin. Bele niha pirsê me qediyan û tam 2 saetê me çêbû gelek spas ji bo we hûn beşdar bûn bawer dikim me sohbetek baş kir em spasî hevalê xwe yên rejiyê jî dikin
و سپاسک مزن جیج بو تماشاوان ما ام ببیجن هفته وره به برنامه که نو یا پانوراما هفته و به هفکاره که من را هفته ببینن عاده تو خوشیه دابن و ایوارا و خوش سپاس بوده و گلک سپاس. تماشاوانا و حوالین پشت کامری هم بیشین یه درجیه ده بو همیش بو خباتا و gelek spasy var baş. باش